Manastir Ostrog. Manastir Ostrog smješten je u kamenoj litici u planinskom masivu Ostroške grede na 900 metara nadmorske visine, u prirodnoj pećini koju je kao svoju isposničku ćeliju koristio i sam monah Vasilije Jovanović u drugoj polovini 17. vijeka i predstavlja najveće i najpoznatije hrišćansko svetilište u Crnoj Gori. Omiljeno je mjesto hodočašća i pravoslavnih vjernika, ali i pripadnika drugih konfesija, katoličke i muslimanske, jer se vjeruje da je molitva pred svetim moštima iscijeliteljska i čudotvorna. Kompleks manastira Ostrog čine dva dijela. Veći je donji manastir, smješten oko crkve Svete Trojice, sagrađene 1824. godine, oko koje je većina manastirskih objekata, uključujući i konak. Gornji ili bijeli usađen je u stijenu i do njega vodi uspon uskom stazom dugom 3 kilometra. Čine ga dvije malene pećinske crkve, od kojih je jedna posvećena Svetom Krstu i ukrašena freskama iz 17. vijeka, a koje prikazuju Svetog Savu i Svetog Vasilija Ostroškog i scene iz Hristovog života i velikih praznika. Druga crkvica posvećena je Vavedenju Bogorodice i u njoj su u jednom kovčegu mošti Svetog Vasilija Ostroškog, koji je u 17. vijeku osnovao manastir na mjestu usamljenih isposnica u kojima se podvizavao Sveti Isaija od Onogošta. Današnji izgled manastir je dobio između 1923. i 1926. godine, nakon obnove poslije požara koji je uništio veći dio manastirskog kompleksa Ostroga. Manastir Ostrog je jedan od najposjećenijih na Balkanu. Kaže se Jerusalim je daleko, na Hilandar ne mogu žene, a Ostrog je dostupan svima.